Gasek Circle and Nebraska Dis Kovel mun sang hian sul numak le dangdai fe an siam chan le asiam tu te hriat chhuat thei lowatam le maya chungzinga mi chu Gasek Circle le Nebraska Dis hi ni Gasek Circle hi Neolithic structure ania mun pakhat Gosek an ti mai Burgenland Kreis District Saxony Anhalt Germany a mani Kovela Solar Observatory Zubaberto niarin nani he circle hi metar somsari panga zawania kumbisi somli pakwana vela siam khanin kumbisi somli pasari vel thinga man ani heti hunlai hi Neolithic linear pottery hunlai le stroke ornament wall cultures in Carvel khani Gosek circle om ti oka sangni pathum khan puan sar hani chawa December sangni panga mi tetlo theya hon ani tani he circle kum sanga zakwa somkwa pakhat khan aerial survey photographer huit huan huai zone alanga chuchu tide urei royan mu masak ber thumani University of Haley Wittenberg Francois Better Mesle Peter Bill ten kumsang ni pani khan beipui thlakin an valai chuak ta engatana siam nge ti la an theder silova mase archaeologist and evidence le GPS observation combining anzir chiang ta circle chim lama southern openings pani khan winter solstice le summer solstice an ni chuak le nitla entirti an thre chuak thei ta hloni tin radio carbon atanga landanin Gasek Circle BC sangli zakwa vela siam khan dile dai thungani meisul nu ran ramsa machine lurul le luruke southeastern gate bulan mu tangte in excavator te chuan Gasek Circle hi sakosel le sang thilan mangthina machine in anin thoi thin bok ni nan ngai ani circle anga an thingpun tlar kual hian gate set li neya chung gate te chuan southeast southwest le north an hoya winter solstice December ni somni pakhat lain Gasek Circle lai atanga thirin ni chuak le tla hi southeast gate le southwest gate zone a lang theini archaeologist tam tak thuthluk na chu Gasek Circle hi ni chuak le tla thirna berania kumtin ani hervel tante na le chuna ni angai ani Gasek Circle Neolithic age hun lai siam ni nan ngaya chu lung siam hre man hun lai ania chuti hun lai mishing te chu farmer le harder ten ni chuti ni si chuan Gasek Circle hi stone age hun lai mishing te siam ani thei tatlat lo ni acha chu farmer le harder ve mai ten tiang taka thil ro pui hi antin thei don lo miaw ani ale lama chuan archaeologist then khat chuan tuna kan rin dan ang hi ani na takani ve lo thei thobok ni in an ngai ani chu wangin Gasek Circle siam tu te chu tu te nge ni tang ti le alien sul nu ni thei ngem ti hi ril ruwa lo om lo thei lo ni chuti rolin Nebraska di san ti mai po mu chuania BC sang khazaruk vela mi ni angai ani Nibra Saxony Anhalt Germany a mu chuani Nebraska di su bronze di sania alai zong diameter chu centimeter som thum velania apon lam landan hi blue green nin achung lama chuan gold symbol ombok hethilian ni emo thabial emo lunar crescent emo alsite entir ni angai ani Pleiades su van boruaka constellation danglam le mak anti housinga pakhatania alsi som pakhat lai om khom ani ma se mitlong heroin a mu kim thei vak lo thung Pleiades constellation chu disa oma ang hlea dis tin soita lo maila Hedi sin asira yellow curve anaya curve angle chu degree somriat pani ni degree somriat pani hi angle dik tak le poimo takania high mid summer sunset le low mid winter sunset in kar hian horizon a ni chu degree somriat vela omlai ani zel thin ani makvede umai chu northern Europe chuan prehistoric time lai atang to khan ancient monument tam tak chu kha hul chin chian lan khan anrem sa deuh tlang pui thin ani Masa angle diktakero amuna zirin ay nang lo vele zel thei boka not lama degree som ko ni line south lama chuan degree som sari ani le dai thungani Central Europe lama degree som riat pani ani chia thung thin ani tin Nebra Germany di san chara po khan midwinter sunset le midsummer sunset angle chu degree som riat pani chia ni in an mark bok chu wangchon heta angle om hian summer le winter in kara ni herdana entir ni in an ngaya masen Nebraska di siam hun lai chu BC sang khazaruk dei khania
khati lai mihring te khosak dan phung tur ngai tuin le an thiam na le fin na nei ve dan tur chutin Nebradis kha an siam chu ni mel le ta tlat si lo ni chuwangin Nebradis su tu ta siam nge ni tang le Gasek Circle le Nebraska DSC mihring kut chuak ani theingem nge nia minung dang khowela local ta siam zok chubaka khowela hian mihring ni lo mihring te nolei chaya knowledge advance zok nei minung dang kan mu thei lo tura om mun khuar hian an lo om ruwe reng zok Mysterious Cauldrons mitam taktan chon Siberia hi mun tri bai om takania kumza chung te meu chu sarkarin thi tura ati te shom tor tura ti te chu he muna hian da thin an ni tin pem kol fo thin nam then khate che na mun ani bok pona dar ka rei lo te chung chau om po thina tham hi la vot ani chulom ai ma chuan chum nam ho chuan mun tlo po tu ho lo le tz mai pakhat an neya chu upper Viliu River a fertile basina om ni in nomad Siberian hovin Iuliu cherke chek ti in an soi cherke chek ti Valley of Death ya le lin ania tin Valley of Death a chuan Yakutian sovin Olgia semo Cauldron santi auma thokatlaya mithiam ho ngai ven le boipui berponi Valley of Death mun hian chanchin rap thlak pui neya chung chanchin zinga then khat chu kumsang te liamta tanga lo lar to thin khani Valley of Death ram ngo a chuan metal cauldrons lian zet mai mu chuania cauldron chu a ong huau maya a chan vein phu mani a che vela chengte lijen a po he mun a hian wana tanga thil tla puak eng takalo um to ni chu thil chu zantam tak chung a enga a to pa chuan a zoi tiala mai al hlom chunglama a phu chawa ti chuan a pheizong a thlok le in melma te nuai chimi turin a thlok ta fuwa mai ni chutia thil eng thlok chu a che vela chengte an hlau hlea wat usumu tong durai ti in an soya chumi om zia chu the criminal stranger wat usumo tong durai ti in an soyani mithen ka chuan cauldron sai hian an chia omin an ngaya acha chu heng lai vela ram wak te hi chuan an vakala tanga thlatlem te ya harsatna sang an tuara thina hian an to thin chanchin neu po tam takoma samtlakol ta te habal zo vek na te an chunga thleng bok thina Valley of Death munakal papakhat po alua pan chia lo oma chu pan chu doctor te po in anti dam theilo hiala ni nge tin radioactive material in cancer le nana danga thlen thei ji hi mithiam te hriat chian mai hania chu wangin Valley of Death ti chungchanga an ngai dan po kha ain her dang lam vele zel bokani tunlai scientist le historians ho chuan Valley of Death a cauldron su khovel pon lama minung dang sul nu ni in an ngai berthung oral legend atanga lan dan le chu wana tangin eng thile mo hialo tla a lu ti nani chu legend atanga ngai tu in asteroid ten kan khovel tuam tu boruak an ron sut reng hian an lu zel thina chu wangin oral legend a lang po chu asteroid ani ve thei tlatani mase zantam tak chung eng thei asteroid om le mel tlat si lo le chu baka fireball phu chuak thei asteroid chu mithiam te po in an la hrengai ho lo maya thil mak tak chu ni tin Russian ufologist te chuan Siberia cauldron si UFO accident wangemo UFO ancient aerial battle wangemo UFO ke them ni nan ngai bera Russian researcher Dr. Valery Uvarov heroin lei noi lama tanga power plant lo lor chuak ania chu khovel pon atanga thil la om lo lu tur laka khovel chan him theina turata na man ro siam ni in aring thungani chuti lain extraterrestrial lamtena ma sang hun laya an siam ni zoka rin na aom boka chungan thil siam cauldron suan tunguska meteorite te chuli meteorite te vitim meteorite te le sangni som pakata Irkutsk meteorite te kha automatically in alokap thlazung niangai an om le bokani alien theory po in nol mu hluma ni theilo na chin po aom ve thei tho mai khovel mundanga pyramid te ancient structure sang te le anomaly dang Michigan triangle te Bermuda triangle te Devil's triangle te le adang sanchin te kan ngai tu chuan he cauldron sansina UFO in rol ti hian omzeril taka nei thei ve tlatani tunma expedition an nei le tunaya expedition an nei tangte khan cauldron somna bulvela vakal ten
radiation wang na sang changan vei tak thu hriat chuania mitam tak chuan radiation illness som chan ber chu heng lai vel hi Soviet era hun laia nuclear test site nai tak ani wang ni nan ringa amai ro chu ngai dan po chu alat ling tok ta chuang lawa silfiana fum fe kara chiar thei tur ala ni tlat lo ni kalron se hi metal atanga siam chu ninge maya ma se eng metal nge ti ro hriat thei ho lo ani thung an ronga kupar ha ang viau na a an chang le em box si ni kalron slang sir chu siam takani boka an bangte chu centimeter ni vela chani thokhat lai khan nei ti fowin kalron chu lei noi lama zoi in apil lu thlatial tial ti an thria chu po chon ri hlom em wange ninga thunun tun la om wang jok ni tang kalron spo hian chanchin mak tak tak anei ve shim shima thren khal chuan mutuma kal po in mutur tak tak om lo do thuleng mai ani antia chuti rualin kalron somna chu tlo po mai har satakania helicopter nen lo chuan kal hlei thei ani lo anti vele bok thilom tak tak lo om anga soi ve mai ani thei ngem ti in mi then khatin an lo soi vele zel boka ma se mi thiam te lai nan va muwa research hial nei angin thu an lo chua fo loi boxia ngai dan han siam thiam mai chu a har ve bokani ma se tum khat po kalrons zirchian tuma expedition nei tura kal pa pakhat chu awa thlena tanga zan ni khat leka alu a haivio maya ati turpo chu ti hlei thei le ta chuang lovin a hole tangot mai ni kalrons effect nge nianga adam lo ve shim zok tia po in hial na om thei ni achan chu ram noi pil ri la kal hi chuan dam lo ol ve viau thin tlatalom engpo chu lo ni ta se Valley of Death a hian mun pakhat danglam le makzet mai oma chulai chu mun bial deuh pup mai hi nia compass ni del point chu mun a chon om zia nei theilowa a boi deuh tlat zel thin ani chu wangin chu mun chu magnetic mountain ti hial chi zok em niang geological standpoint atanga thlir point Valley of Death pumpui hi mun danglam bi ka ti theya do thu mai nilovin kalron spo ka lei noi lama apil bo vek to po ani thei tho bokani